Bniah State Pollution Control Board hindin kasi kalapan long ka Jurip Bniah ya ki Tylli ki Karkhana ki Byrnihat kum ka jingbut dia ni ka hukum balapan mi da ka sarkar ka khat pratarik ulber. Ki blaidon lang ki kintupru ki start sayan bat ki riu et mariang. Habis kena bagi patai kubor member secretary Dr. G.H. Chirmang ilapan tip begini ki Karkhana ki kiar barabor na kaban pendon kam ki tiar bantek lakam ya ka jingjabok nang banlat na ka jingkiu by boarding. Kani katiar kalong kabakongsan nakadaw ba kapenduna ya kajing penmi ikal jabo. Ula ongru bayamanta kan sakmi Bniah kajing penmi ikal jabo bat hadin pat kan sa Jurip kajing pelat ya ki jaklia shiki wa ba bat ki wa duit. Kani kakin hun kan sa IT kai pot syaka sarkar hapo hinyosgi. Kung kajing snap jong kajing jogi kani kalang kajing jogi dari ke power. Yang baka electricity dan juga bayar lagi kalau kan. Dan penting banyak save dia di kumlek di kita kibut abadan mengi ki pedan kami untuk PCD lah dia pollution control. Tang selesai tang dalam pet mengi sipang mulai off. Kumbai di naka kapalan karon sedang bumi. Let's see sipang nilai kai di switch. Kita ada di sini. Tengah trial ada kiyo ayo ke power ke biang tadi ke bakam sustainable. Let's say tentang kumbai.